ujaha obengene kulumhlangano la usethe wabotshwa ngamapholisa akulacala alidalileyo kodwa amapholisa asemthethe bathi ulecala amapholisa adlula amahlanu asethe hamtsara phakathi kwecuku. Nansi imota enye esimthethe lujaha akwaziwa ukuba bathathwa besiwaphi. Lingasho ukuthi kuhamba njani ngalokho sokusenzakala ukuba abantu sebebotshwa iCommission ngemva kokuba iCommission sihambile. Kuyasethusa thina ngoba iCommission isuke eHarare siyakhuluma ngabantu abawu6 abaseHarare. Sesifika lapha eMathebeleni sesikhuluma ngeproblem ethe eMathebeleni. Then amapolisa sebebopha abantu ukuthi bangatestify iproblem yaseMathebeleni. Ngoba kasikho isidingo sokuthi abantu babotshwe ngeCommission. This is not a protest, but it's a commission whereby people should say and state their views to the nation. So all things should be said in public and be recorded by the commission. But to our surprise, the soldiers are arresting the commission. Imota enye esithethe ujaha wesine ocatshangelwa abamapolisa asemthethe ungalasizatho nansi layo isisuka ihamba laye ujikelwe ngemuva kwemota yamapolisa ene number plate kaZulu hashi imota yamapolisa. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngilapha eRainbow Hotel ngingu Anastasia Ndlovu.